Fizik. Qanday chiqyapsizlar? Yaxshi. Men endi shu yerdan yuribman. Sağ olasizlar. Qanday ishlayapsizlar? Yaxshi. Bu xizmatda o'zingiz bilasizlar. Yo'q, bor. O'rinbosar so'rab bering. Aylık qanday? Aylık o'rin qolgansiz. Qancha soat yuribsiz? Siz bu yoqdasiz. Oh. Struktura sizda turadi. Oh. Qancha adam ishlaydi aeroportda? 15. 15. Hozir ishda qancha ish bor? Hozir ishda 200 kishi. Chaqiramiz. Sağolsunlar. Ruxsatmi? Qanaqa mana yaxshimi? Yaxshi. Endi shu da sarvar. Kichik odamlar uchun uzun quvonchli bo'lsin deyapti. Bilan shahar turishga qancha odam ishlaydi? Aeroportda 17. Hozir xizmatda qancha ish bor? Soat necha bo'ldi hozir? Soat necha bo'ldi? Uzun qoldi. Xizmatchilarimiz chaqirmoqchi. Aytlash bor. Sizning qo'lingizga o'tiradi. Qizlar razvedka bor. Men buni joyladim. Doğru, tartışmalar. Doğru. Yaptığında bizdeki kaç kamyoneti yaptı da böyle dedi bu şekilde bazı şartlar saklan. Kaçısınız dedi. Siz kaçlıkta besliyor, Kaçta olur mu? Milletin başka tutuyoruz da burada çıkıp yapar. Şöyle limanın sistemi evini de alıyor mu? Aeroportu limanın sistemi. Şöyle bir de kaçını bıraklar. Kaçacağını bilmiyorum. Bilmiyoruz kaçsınız hepsi. Hazır bir nasıl bir Siz oradan da şey yaparız. Ama başka bir gemçilikte bu iş geldiğinde bu var. Yeniden başka yetekçilerle gelip para konuşuyoruz. Saat 9'dan ötkölde benim iş hizmetleri çok oratırası var. Aylık olacak konkursu alacaksınız. Ben bir kağızlarlarda görüyorum. Böyle bir stratejiyem vardı, altta planı vardı. Cildin ayağı olup aradan qanday atqaşып tartibine qanday bo'ladi? Aldığı qo'ygan maqsadlar var, planlar var, qanday atqarlar. Hozir so'rayman desam, bu ishda yo'q men atlet sekretarlar deydi. Atlet sekretarimiz kim desa, men deydi. Biz abi milletin üstüne kovamız lazım. O geç almayız. Milletin жүктөйбүз. Жооптук атчынын функционалдык милдетleri кандай эмес да. Аны кимге жүктөйбүз милдет? Bizde Muhammed şu var da. Zaten şu uçtuğumuz zaman cimri şu. Burada işte kaç çalışta böyle bu kadar taşlar oluyor. Bir hocam hazır sizlerden hizmet alayım deyip ese gün gösterip şu bütün oturağımızı düşündük var. Yeteri geçirir, bir şey geçiyor. Ana buna 9'da bölüp tutsa, ana size deyin birinci şeyde hizmet kıldan sizlersin de. Bizge olan işini hiç, memleket başçıya olan işini hiç mi sizlerden başlattı? Ana size şundan hizmet kılvatsanlar mı? Bunda жақшымыз da var. Yeteri geçirir. Biz sizlerge eskertmeyle geldik zaten. Qanday bo'ladi dedim ben. Ana bunday qilishimiz kerak. Siz o'rinbosar bo'lganlardan apparatni ishini siz qarashingiz kerak. Men aeroportda men tug'ildi o'ylaydi. Albatta bu chorva ishlari bilan boshqa yoqda yursa kerak. Bizda izlab yursa kerak. Birini kontrollab yursa kerak. Qarag'in bunday bo'lib o'tacak. O'zim apparatda 17 xizmatga barmın deb atasizlar. Gelsek shu bo'ladi. Olmaz. Onun hayvaçları may cercerinde buldular. Sen ondan üçün var oturasın. Oturmaz. Emgek mayanlarının üç tane oldu. İşte şuna oldu. Canım uyunda jatma hazır. Maşınlar toz kalmaz. Oradan çok ilerleyiz de. Bağırız şu bunlardan var. Bir sinir böyle canlar bir bol bol ışık dolup ayıp bağlayacak maşınlarda. Benim içine moyun var kalıp bağlayacak. Sayılıp koyduk üstüce. Önce de sözleştiğimiz muhteşem. Bu sözleştiğinde bekil böyle de. Yok o işteysin. Üçü o işteysin. Üylerin arasında barrak, monitör, tetik, bakım, kış böyle, bölün oturum yok kaldı, bölün sosu yok kaldı. Şunday meselelerde karar otasın mı? Vardık geçelim. Ağzına var. Cenab-ı Allah sos kontraktına kaç adamla çıktılar? 150 liradan. 150 liradan. 150 liradan çıktı anne. Kaç laf ödümleri vardı mı? 34'te 2 gün ortam. Qanday ishda o'tiradi? Kelmiz. Yaxshi ishlaymiz. Kim bo'lib ishlaysiz? Chiqamizdan jirgizdi. O'rniga necha ko'rasiz? Qamal qoldi. Mashina chiqqan. Hozir guruhda necha jazirida o'tadi, bo'ldi gubernator yo'q. O'shundan ichine shashib kelgandayimizda bo'lmasa da telefon var.
сааттан электр. Имаратына суук экен. Ооба, суук. Жетекчи чыгары керек. Ана муну жылытмайынча бул кишилерге да болду да. Сиз жетекчи катарына карашыңыз керек. Кече сателиттер карап жүрүп бүтүп калып беребиз кайрысы. Мындай жерге калса эртеге өзү кыйын. Муздак. Туурабы? Ана мына кирип келет азыр иш бар. Кышта. Ана келип кабинеттен ишитип кайт. Эртең ооруп болот. Бүгүн бүтөт кече чыкпай калса чыгышпайбыз. Бардыгына шылтоңор бар экен. Бардыгына шылтоңор даярдап коюп. 17 адамдын 4-өңөр менен келген 9 жерде чогултуп отурабыз. Элге сапаттуу кызмат көрсөтөлүп деп атайын иштеп отурабыз. Анан бирөө десе справка же башка нерсе бере албай турсакчы. Азыр пособие назначение деп мына чекеге келишет туурабы? Отун суу деп келет, бирөө эсеп кусап деп келет. Жакшы эмес көрүнүш. Жетекчиңизге кабар берип коюңуз мени келди деп. Губернатор. Районун акими деп айтасыз. Мен акиметтигиден тарапынан губернатормун. Атайын ушул жерге келдик элек. Силер иш мерзими мониторинг белгілі отыралы соответственно советами штанс методология и обсудим этот вопрос. Чтобы такие моменты не повторялись. Мы просто говорили, район жолдаш компакт. райондық бөлім басшылары Жетекчинин тапшырмасы. кейінірек беріп не вот эти там более уместно будет Жаңа печке кісіне Doğaldılar. жымын алалы деп менен келген. İşte oldu da. Onu жақсы, Arxitekturada şeysin. ооба, архитектурда Ne иштейбиз. oldu ne? Ulan pişke. Aynen etken. Өткөндө алып койдур эле, бул назарынан үзүлүп калган окшойт. Кайра коюп коебуз, Arxitektur sınavdan araçında ne deriz be? Güzel. Tegere çetin azı. Nasıl? Tegere verdim geliyor. Özdürmüş gerek taksapa. Tamam. жакшы. Ama özgür bile bilindeki meselenin özgür bile şartlar var. Ben düşünüyorum ben bunda çoğura ataplayacağımdan var. Çoğu oformlayacağımdan ayrılığında жетекçi жасасы. Бірақ мындай қалған тіршілікті өзіңіз жасап болады. Тазалық деген тұра ғой. Мен осы жерге 1-2 килограмм ақтаршы тауысы беріп өзгөрдөн деп. Жайында күннің жылысын оңдош керек да тазалығына. Көңіл буш керек. Қышында қандай қылабыз деп. Қарағыла. Кече Өзі тәртіпте қарағыла. Мен бұған шейін ескертіп бердім біле. Ар бір мекемеге барып, ішмелілігімен танышқыла деп. Начальник шақырып таза беребиз. Ал біз Мына ішіне режим бәрі жакшы. талапқа жооп береби? Талапқа жооп берди. Іші құрбақ қой? Урбак бар жок. Бірінші бір жол келіп атасыз ба? Сен бұға шейін келіп аттыңыз ба? Буга чейин мен архитектурага жанагы жердин ичине түшүндүргөндөн нормально ченеп берген. 1979 калган деп ошонун негизинде ченеп берген только архитектурага сал бир жагдай 79 жылы ген пландар жок. Ошол боюнча Пройдуда ген пландарды бүтүрүш керек. Анау жөнөкөй эл айтып отыр. Ген планы жок, бизде ушундай бир маселе болуп атат. улак архитектураны Сиздер келгенден айтып болду, Сизге эскертип.